Muraho, reka nguhe ikaze hano kuri Bumbogoreyo Estate. Ngiye kuguha ikibanza gihagaze miliyoni 2.5, kiri ahantu heza. Ikindi kikaba gifite icyangombwa kijya metasiyo, kikaba kiriho ubuso burenga 400. Ni ahantu heza cyane, mugiye kukibona. Ni ikibanza kitakisesinga umuhanda ariko gifite inzira ikigeraho neza. Ni nayo mpamvu kiguze aya mafaranga makeya. Ni makeya bitewe nuko kiri mu mujyi wa Kigali. Nubwo ubona hataraturwa ariko ejo n'ejo bundi hazaturwa. Ushobora kuhabika amafaranga cyangwa ukahagura ugamije kuba wahubaka. Ni ubuhinzi ariko kuba wagerageza ukabazamuramo inzu n'izi zigiye zirimo ntabwo ari ibintu bigoye. Ni ahantu hari umuriro ariko nanone hari inzira ihagera, ngira ngo murabona ko ari ku nzira. Ni iki ngiki kiri mu rutoki. Ngira ngo iki kibanza ntago gihenze rwose. Uraduhamagara kuri iyo nimero, niwumva idacamo utwandikire kuri WhatsApp. Hari igihe ibintu by'amarizo bijya byanga ugasanga uraduhamagara tubuze, utwandikire kuri WhatsApp, turajya tuhita tugusubiza iki kibanza ukibika. Kandi nimba ushaka n'ikibanza kiri munsi y'ayo mafaranga miliyoni 2.5 uze turagufasha. Murakoze kandi turabashimiye.